Ovo je zdrava kremasta poslastica za cijelu porodicu. Pravimo zajedno čokoladni puding iz knjige Mama Manija. Glavni sastojak je proso, njega sam potopila noć ranije i skuvala u biljnom mlijeku i dodajem ga u blender sa ostalim sastojcima. A to su kokosovo brašno, ja uglavnom koristim kokosovo proteinsko brašno, sirovi organski kakao prah i med. Umjesto meda mogu i otkuštane urme i malo kokosovog ulja. Sada ću sve ovo da stavim u blender. Zavisi od blendera, malo kraće ili malo duže blendirajte da se dobije glatka tekstura. Ja ću sada izvadim i da sipam u čaše. Puding je gotov, sipala sam ga u čaše. Dodat ću još i slatki tahini preliv, čiji recept možete da pogledate u mom prethodnom videu. I to je to. Ovo je puding koji se sviđa svakom ko je probao do sada.